geseng ki sane phemita pheduen gyapkyo wa chhe thare phemi sumju thude theng chuji repshi ba di digari gas Washington DC na chabe kana shunzab legung ki tu la sungju shinang song. Stop the killings! In Tibet! Stop the killings! In Tibet! Kenya thingdi sumju thude gelang tho America thözo ho me ari tang gyana tho ki thapchu chokjung ki chokso America thözo thumi kushap Mike Gallagher la chebeb ki. On this day 64 years ago, kapter khongi phemi chor tung sem nyam ki tanta chilchik tong ku gyang ngap chung ngulor kana masho chokbe meje gi nube phemi tho thakbe chenju che yobatang thada laryang gyana shung ki phe miri chame sodap ki suju khaji lakcha tabu pheje chegi yobe gyana masho chokbe tadubla yuwa chimebe thada yang nyenjap chimbushi cha yoba sudu. Obviously, I don't need to tell anyone here this story. Kongi ta dong shi je phe nang gyana shungki phemi tho thane che de chemi yumbe ne de nam jamning mimang ki singyu na yang chilchik tong gup gyang ngap chung gu lor phe gi kesal hasar phemi se kya thita gewe gyana shungki chenju la shiwe gelang chebe ne de thi America thozo thumi mangbuchi gi khendo che yang ne yang du she gyu gre che sungdu. Radio Free Asia reported that a Tibetan woman was arrested simply for sending a text message. Yakushab Gallagher lagi tamshe nangkap diga Asia rawa lungthe khan ki jindasumbe che ni nin phe shigazene yimbe yangcho lagi khabar gyu chicho su dewa che yobe nimi wo khong jinsu jinti chebe ne de lungthen gi gena shung ki ngö ne phe de chicho gi gekhap ne dewa meba sudap che shimba thei king gi phe gi ne den the yang ne yang du lengyo ba the ke chimbu imba songsong. So, on behalf of the United States Congress, America thozo ki chapshu de khongi kapter gena shung ki phe miri chame tonggu siju laktar che shimbanam lamlong yongyu mi ba ne jenang song. and on behalf of the Select Committee on the Chinese Communist Party, I very much look forward to working with you going forward. Thank you. It's an honor to be here. Appreciate it. Shize kushap Mike Gallagher ni sartu demde chungwa kap gya de chobge be America thozo ho me gena gi arir thapchu ki dendur che shiba goktap so gena gi gyagi ringlu gi migi goktap zor mikde ari ta gena gi thapchu chokjung serwe mikse chokjung shi zu yoba thei chokso imbare. Diga ari ge seng akhu ki sane phemita phedön gyapgyo wa chu gena shungsap legun dün ki jego dubje ari phorang kabo phar shiwe khomje ki legun muthu pena yubre. Release the political prisoners now! Release the political prisoners now! Sane ne parpapa sa thundela nyam to nga sargyo ba den sidigi gi neju dün ne de shugu